Ito kami ini-dress Ajit po tayo pinag intentionally kadang Ajit po kadang Mopens kami ini tunga spokesperson tu kenana lam na lima tungo ningje po no lapen lapang ke kapet kali in response to press conference by opposition party जिसमें कांग्रेस and पेनान baseless alarm paklang fondo lasi lasopan isi reply by isi response PLC di mana tapi kowe pini nansi tonggulo ke jengsi bangke कांग्रेस आई इन पेंगे paklang do je non gobang sarkar under si revenue loss do puisi accusation one जैसे कि चेंगसी नीली के लबांग के strongly condemn la peninjeng tunge de labang ke completely baseless so na kadu ko bita chini lo de Caribbean Law Autonomous Council like still on a Caribbean Law Autonomous Council like keyboard on revenue collection annual to annual revenue collection labang ke all time high kadu ko bita chini lo labang ke publicly available lo je revenue collection जो langdan होते Caribbean Law Autonomous Council आप कुर्की मोलो कि चेंग पे नॉन ये नॉन बीजेपी सरकार दो बम हुसी रेवेन्यू कलेक्शन मांगे के ऑनलाइन बस रेवेन्यू के लॉस ही अलार्म करी रेवेन्यू कलेक्शन मांगे बात से बात कौन एक नंबर के ना सेकंड नंबर पॉइंट जे इसी अभियोग मांगलो बा इसी एलिगेशन मांगलो जे गिव एंड टेक कार्डियन लॉन्ग मेघालय में नागालैंड भाग जीपी दुंदे पेनिकल हा एलिगेशन तबान सीतामे निलियप्रा सामे निंजेल स्पोक्सपर्सन तो जेला के इली तुमने निंजे कली बा काउंसिल में निंजे कली बा असम सरकार पे लेकर निंजे कली लगे मेघालय सरकार चीफ मिनिस्टर कॉन्रेड शर्मा के है हमें खास निंजे लो जे ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2 बिलोंग्स टू कार्डियन ऑटोनोमस काउंसिल लगे यूट्यूब लॉन्ग्स तमे बा गूगल लॉन्ग्स तमे लगे सर्च करते लगे ऑटोमेटिकली लासोबोट के लॉन्ग लॉग दी लगे नी फिने मिसलीड अलाम तावे फिने के थान तावलाम तावे लगे it's all out there in the public domain like point number 2 lo third number point mang ke je isi obhijog anlo je non the bomb chief minister asam chief minister dr himanto biswa sharma ke hai bang ke Caribbean long aswar phan ba Caribbean long phan lang we de ba anti tribal puta congress ai in allegation one lasi nili august house lo same session do bamu same nili mithan same junjun njelo जे अलangli chief minister mante isi budget ka semar aja kong bangke il tuan pilo laswa pran bangke budget ka semar aja kong ke il tunong abi last this credit goes to dr himanto biswa sharma sir chief minister sir hansi credit dam lo lapen chuta aru isi alam important bangke je aning aprang prang bangke kapre ka sarkar longke la tentative budget pen ke प्लेस दे रखी लाबांके पॉम हेक्टी पर जून हेक्टी समय इलितुम टेक बॉन्डोंग जे पिनिंग बांके जे टेंटेटिव बजट पेंसिल में 5% पपात हुई which is again a sign that how much our honorable chief minister loves Caribbean and Caribbean rat kwansi karhondoma ladaksi ilitum tlang dak lapen nangli tumyong sinon Caribbean long pen ang tan dong si kapre ka din dam prote ka tu betan je ba ni lista me dam pu jipo pen si tong tong la tum puku je Caribbean long ke non ke kapre a district pen pangbar et prote one of the fastest growing districts of Assam ka tu beta na li tum ta jipo jipi do na li tum hong dam prote enjoy la je nang tuma Caribbean district ekdom advanced piklo but develop piklo puta pen antum na li tuan ki pudoi la pen Diffu ke one of the fastest emerging developing towns of Assam Tamil Asoko Kanong ba award tak ilong dolo lasi nili Budangvi ke under the able leadership of Dr. Tuliram Lohan sir CEN Lapen Dr. Himanto Biswa Sharma ke hai chief minister alang tum a leadership under Caribbean long bange isi a fast track progress under si dampo lapen mo pen same than lo to war pen thing lo kapre ka schemes tame activity scheme Caribbean long rat per month pandong si dagili tun already thek long lo pen ke bang je course tame flyover pen jing lo kapre an si scheme li tu ke bang ji dolan pa wai bom kidam tang jitu
pini Congress tum press meet itu alam ke alam apu thak bangke Congress tum pini karbiang long long thangnat ki claim ji atwar chi theknong le athe Congress tu an a party atum February chi klopen chenglok non pinian konane ke nili balong ke block Congress a presidency banglo konane deopani long benta banglo duar baguri penda banglo west karbing long ta banglo pupukulia Hauraghat homosti elis along benta banglo ang ton continue Congress atum ke bang technology ko kine ke chokche irrigation lason bok nangji ko alam bensi alang litum ke karbok chok athe chini litum pangbar nang ko polasila da athe nili amen ennang ko dimang la enlo Jobot Singh tike 15 বছর MLA claim long elo la chance dolo la sam PPC claim lo pulote alang li phana ke thekloing ke nang li zero ji development anata zero autonomous state alam kaning gidun ta zero lake arnisi da autonomous state alam melke lake jail ka je thap case do ta amuni da bilang la pen rotoning tisda me congress em claim long elo la tum ke claim long elo ki claim long hu ko bipilo la tum ji plan hala subang le lang nang congress lo pulotangte non congress party pe a blame nang gipi hala bangke lake baseless tu itum ching nei bangala lo congress do boma hotsi ladak karbi tunge victim man lo congress a government do boma hotsi ili tumalong theglong lo latung refugee karbi tumi donang lo congress do boma hotsi akhe pen pachar bolo lasi latung ke lapen holo sut congress huta jongsi claim thek det bang than jongsi det pulote latum da congress ke da difu da congress lo dispul da congress lo dilli da congress lo pilo claim thana claim tek the ave lapen karbi tumke victim si holo sut ke man to bangke holo sut pen da theklong pakalo lapen lage holo sut si corruption ki do corruption a join nei pensi pinike BJP ke government banglong lo kulote la solam ben si theklong lo ke thom alam bang ke BJP atum no itum chipunang koi ili tuma CM Dr. Tulirap Ronghang BJP along CM mandate pen pipilo claim kulote number 1 ke mo pen thanglo prime minister banlo dak alam pen itum non 125th amendment dolote agreement alam ki chunji alam theklong lo number 2 alam neli nang tuman video nang sending tum Amit Shah athengno long si article 244A ke nang pinei pu alangli 2021 di 26 February bo 26 February ki bang hodo bangke Amit Shah thengno si autonomous state aputhak lam klar dak pen jilo lapen lanjot kali non BJP ab MLA doan bangpli non gido tum latum dorsing rong hang pen chenglok assembly long autonomous state alam the kaning jedun theklong lapen lanjot kali borolen long gido dam hoda bangke non hejong gido dam long bangke anutin MLA tumta autonomous state alam ke ningjila lapen lanjot kali ilitum MP bangke ningkani si playing play aprang alang lo Dr. Jonto rong pi MP gido hot ke assembly parliament long autonomous state alam the ningjedun piklo ahok lo latum da MOU 1 lata ahok lo sitame alangli kaning jedun bo mahut bangke opposition masi kwan ma important kwan ma laso autonomous state ke pachun longan bangke ilitum le damun det lang pinyan bangke sitame non head jong non ilitum BJP MP Omar Singh Kiso sar ke ningkan isia vacancy parliament lo ningje lo lata MP prime minister ke do hut lapen home minister ke do hut si alang like autonomous state alam the clear pen kaning jedun long lo lapen jugidam tang horen sing be ki do hut private bill apu thak stame non continue nai po alama bangke lake alang like non ki pi alam idum clear dak pulo tangte la congress atum thang claim ple pin atum si BC kaning je apo the people ate non te bok het election ang le tai election ang le lo pulote rat afan ako puthot kaning je nang polasi nilitum ahim ben ka choning ri bangke nang tung ke claim long nai afan rat atum nang tum ban apor nang piano ta nang tung claim the khidat lopot aprang si karbi anglong arat afan nitum ke do hut nitum Jogot Singh tita 15 bosor MLA do ne thang na claim khidat lo ne phanang map de no rat atum pu ningje nang la number 2 bangke rotoning tisita me ne congress do hut ne karbi arat afan angphun rai the khidat lo ne lasi ne thang na claim the khidat lopot ne phan nang map de no pu alam ba alang li rat along map chang nang la la so phi rat atum inside lo to pa la sinona bangke a party amuni ratum anke BJP long wang lap lo la so sentiment lo la so alam men sila tum ninge thap ninge pu bangke la bangke baseless lo la pen chief minister afan alang litum ki pu alama bangke
Turun Gugoi pele Pangbardam, Hitesor Soika, Apale Pangbardam ta, ilitum aman gitu Dr. Himanto Biswa Sarma long ke Purunde. Ade bipod na pulutangte, Chief Minister Ladakh Bangpo, Ladakh itu arat atumafan, Dak itu organization atumafan, Dak itu tum ko pipilo kenangji pusi, ilitum bananga ching bye bye. Lapen isi pen ki chundo dimbang ekoson itum teklong ke, mopen dal thano mati. Ilitum ka chesong ke tibula long ka chesong ke pachun theka polo. MLA asit bang malonte Dr. Tuliram Ronghang a leadership in si MLA asit na hok bat depin sita isi asit itum bat lonon laga people learning oilak ma non mopen than lo itum spokesperson akrora tangka pen itum difu town long chelar lo rong atwar long hamren kidam atwar ha Meghalaya border puno lapu Kaziranga na kidam atwar pen chenglok 4 line atwar pen chenglok itum kijuna lang jol jivan mission pen chenglok rong reson kil pen sangile pen chenglok angton non kaching thuri tum theklong lo la bangke la tum aning hang he lasi lason baseless alama bangke la tum ningje jeda si chividro nahi la pen nilihin ben sitame chief minister fan anti tribal po ajukti ave pin ben kaningje ke lage condemn pon lo nang le tum ating lo besi Gandhi amina si dikku upload kan ke autonomous alam chini ne autonomous alam chini ne lape autonomous state ke ana hot 67 amunit apran ke dam do lapen non la jo 2005 anikan 17 October ni okchumpra dong ke party 98 kadu kawe party hola haya to pangke Dr. Tuliram Ronghang CM se nutin man lak pho tangka kipi kumai me government kiklan tum doma congress din kalima Turun Gugoi ke Karbi Anglong do wai la som ye chiplang bom po pusi music abhi talong me son chiplang bom po wai se ninge thap de ye proven si la bang ke alam to bang ke alam tu ki chok se apo kachi de bo si klas la so put ha Karbi Anglong ara to aning do anutin ta congress to ko pisi klan no ma anutin la da ka to chini paka la salam li tumo phana bang ke la hai alam pe non ka chari bom de Dr. Tuliram Ronghang phana pa siksak duni pa ken plan ki claim bang ke tum sutak pen pin ram